हमको कैलाशी टाइम विल टेल। हाँ, ये तो अभी भी टाइम विल टेल, लेकिन आपकी जर्नी, आपके साथ कुछ यादें जो एक फोटो में कैद हुई थी, वो हम आपको देना चाहते हैं। वाओ, इतिहास में पहली बार नए भारत का वाओ, इसमें कैलाश जी ने अपनी साइन भी की है। वाओ, आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो नाम कौफा है। खुमन खम्बा अपने बैबरी के लिए जाना जाते हैं। वो ही इज कैप्चरिंग फेरल बुल इन दिस सीन। mây nó ai tang na sham kha thang bơi ibu thâu môi rang thang jing gi kang lei ru na nai na sham lak bu mate kharadang thaugal jaram ge angang nong yai khamba Papagi sagai pam takdagi kauril san hagni haina kum tharakpadi phajaida ipal sing himpat lo balandagi himpat na lo manalandagi Maringi yang gil suci na Uput na lay may da takumi Tak na shit lagli Tak na da hum lagli Angang na nung yay kambado Nipa na kong thang na tanggumi Angang na nung yay kambado San na lay ba na may kay da ha Jang shit lagli nung ba na Jang shit lagli nung yay ha Jang shit lagli nung yay mai ga mai lúc này khu mang anh đi pro rock the court lia chan ga nung yai walk to the street pi na ka mi ya nang na ka ma na kari le mu to khang ga ni chan gi ma chi ani ta hek the fire na